Kuliah jumpa di video saya sempat teh hakan ke video komentar nganirap ban pensai biang di komen kibun gibru gibadang artatin biang kim tip lano kelas date teh gidon gijing makala kapor pendap kumno ban apply kumno ban long name ban apply bun teli kipus kibun ha bede ber kini teh nganirap biang ban pensai biang mar kibun kibam up to date dan kim ju what information kim ju what jing tba tang ada kapor hi bala shuya ong nang nenatai dan shu ong ki perlok na ong tu tek saya kuruk kore takadau ki kulumar te kapan kong kibun mai bakali menta namar menta kasi kade ka live hoterek april te kali ini we di kali ini komen ngan puli ini komen tang kane ka we sarang kwa ban tip kano tarik last date don ruba ong ba ka last date kade menta ka singiam sar wakade live hoterek april kim tip lano ka last date ru nam ta ban apply ngala dapat penmi ha ketika video ada batai ba kelas dit kadai kata tarik mat kem jupe teki pek tang kabare mana ke shua sngap ya kajing yatu jong kiwe da ong kiwe oh last dit kata tarik oh kata la sungai kimta te kem julong bun ki bum julong up to date ne kem ju por lene kumta la kajong jong kidon jong gidau te gibun mai bakali spang kata ka last date si last date lano ke last date pan apply kampulit kumta tatar bun ma ba kelis pang last date don wa ki ong ba kadai menta kasngi te kile kulumar slum ke de menta kasngi te ong lakut menta te nadu ka tu ka video ko ladap ngadaban pelaj ba ka last date kadai live hoi terik jong banai me arjar apsau mut ba philang non por sa sibanai ban pendap lane ban apply kini kampulit te wanam kerki wanam le te sa sibanai phinang yo por ngap ha gitu giba tip ya katarik last date kiba ngap ikiwe kila pen khoro khore kila laj mare sene satai te ka last date kan dai hadu live hoi terik jong banai me te phinang yo por sa si banai ban apply ya kane ka pus kampulit ka balaj menta te gibun ma te gine kemau ka last date nglada man dethu te live hoi terik jong banai me arjar arpsau mau sa si banai don por nglada batai ki last video kano ar la teli video nglada batai ka last date te mat ke kim panle jumgut bha kim ayu bha te kelish te sakan mau bhai kata last date kadai live hoi terik jong banai me sa si banai nang don ban apply ya kani kampus kampulit te kidon bun bahas ki gue ila kejong kijing syam hwd ba kejing apply kampulit kidon ki ba apply hi kidon ki ba pha na po cyber te don ki ba le cyber ro ki bakala na ki le komno na ki le tang dep te don la kejong kijing syam la kejong te ini we wan kali yang te kasnem kadang biang ha yong komno haisar ngayam ban apply kampulit kamlong fi jong ka ab bad ub namar hana uang usai bar bala he snem hana uang re ka snem jonga ka dei khau snem ka khandai spa khandai te asing isha ka ab bad ub ka dei khandai spa khandai fra nang yo bai seneng hisar men apply jong ka ab bad ub kamlong fisar kalong tang jong ka ubsi dang arp san snem re te balai umyo tengarong la syam jinge kumno balai umyo ba haba kha khnai ka snem khandai namar ngala da bethu ka tarik kadai khandai frasan neng balai umyo bade tengala klumar ong balai umyo tengala yarap hiban penpej ke ka jing bakala na kaliang unong le saibar mar menang ban le hi tendang la penpej bade ka jing bakala kadai hakaba de bar ka kategori te kategori kadon general khasi jantia hangtu adon garo khasi jantia garo dan kidon ki odar STSC te hangtu bade le kumno le ai general te ba ale ai general ka general ka sim hadu arfuis nem tel adai hoken bandu te ngala pha ban pen kalang ong ba ai da ka khasi jantia phiap ai da ka schedule tribe hab ai da ka st ten dal ai da ka st de pin sayo ban apply ka ab but ub kan gidon ge ba kalang turu bang balai kumta kamlong ngala klumar sisin ten dal pen check ngala pen login te kadai ke jeng bakalah kapor pendap ta kadau la don ki ba bakala yang kumni hi te pidi ban cek bahabiang hagi perbendap mar kadang long ban edit ngala ong lupa ba nda pila login kalong ban login kadon ka edit profile nda pila login kalong ban edit profile te like no ya ka date of birth but qualification ye kita kiwe baro pila ban edit thamai ne ban upload thamai pila nada pimpat new ka bakala karteng bakala sinong don bakali ru phanga sinong o bakala si dak ardak te pinang la ban penkala bakala karteng kemi pinang la ban penkala kita melelera pinang lah himan penkala non kamar ban apply thamai ne ban le ka we shu login I edit profile
dan penkala biang sa update kan tang kata don kam ban penkelumari kita telat no date of birth ba dia ka qualification ni kita te phenom la shu ban penkala don choice shu kita te iku gidon ru bakali phang ka bonus mark ba ngaklem yo ban pendap ya ka bonus mark te umlele ka bonus mark ru phila ban lek biang edit profile biang haka jaka don bonus mark te bantu kadon ba tho don kam te don kam le entre phiap klik pidon ne kai pidon spot certificate da klik block spot certificate sadon ka option ban upload ya ka foto bade te sab upload bade te ha kaleng une bade bakala ha ka ha jaka ban ai khasian ja kategori ai pen banda ai man ai general kategori takadau general kategori yo shu maryo do arpoi te ade khasian ja kategori khasian ja angoro kategori mudyo hadu arpun rusnem kan te laka pan be te try la long hi ban pen be marban edit kanang long biang te la pen be te gidon biang ki bakali spang ka payment gajing siu mo ada pendap nadang sedong te la dep siu kala kamno payment fail yang bangamlong ka payment ka shito zero don bade wang ba payment fail don bade la dep siu kami ra ta kita gijing siam mo te haba di ka payment te mar bahagi payment ka de berkabang kamla le kabang berkatuka sat ka pibron kam te nakaleng jiwi kimla le era te ladap ka payment fail hab up shua amde re ban su biang asnya sin te hab up shua te yai up lada kam return biang ka tu kapisa hab up page shua te lada kam return te mla le era le kumno mar napo ka liang ka police recruitment ka papen yu ka ne ki claim thoi e pangata kinam kit kli pangata ka jing yu nakaleng ka payment fail Ndre hakacing isya lada hakan ko nuru lang isiu bisa online kumne bunsin ka return ni hadian asngi lesngi te hede berkande pada ngamtip nomor ba ngam kampat persang pada kan return hadian asngi lesngi hapo ka bang marba haba ka payment fill bang fill te ka bisa ka de return dai te nakal yang itu gibala fill pada phap up shwa biang te sa su biang te ya kata kajing return ni ka bisa te ngamla ban ong e kan return hadian kala kumno tang ba lada phi marwa phi apply ka post telada kam tho successful kamut ba phim pat apply kanya ka post takada phi haban lada ka sok ka field marwa ka payment ka de bitang ka way online bay don re offline te phim la le era te lada ka field phap up shwa te sa check choi ka pisa jang phi ka return te up shwa adin singi asngi te sa persang biang ban pe biang kalong ka thu da e pe ba Etang katai ka jing ai nakaleng jonga marba kadebe yan kabang ban nakatu kasat temla le ere kane lada ka field temla ere tema phap hadu banawan sukses sagam tai lada kamwan sukses ngba fikram pat pendep ban apply ya ka ini ki post tang kita hin nakaleng jonga margibun ba giba field ka payment te phap ya apshwa shisngi le asngiru sa check biang te page hapo account yung firu kala wan return em ka bisa sedang siu biang sa sin ya tang kini kijing pensai kijonga te yang larang don biang te yang sapet ket comments te yang serap himan pensai kat bangala te tang kini hinga try la esai gitu gibran kam jing sai kini kubleshun